It must be something psychological. It may be something very physical that makes me feel the way I do whenever I'm in touch with you. I think it's something strange and mystical. Zdravo, dragi gledalci, dobrodošli ovdje i sad. Danas ćemo govoriti o predrasudama u psihoterapiji. Smatram da pogrešne uverenja o psihoterapiji često sprečavaju ljude da potraže pomoć. Namera mi je da u ovom podcastu razbijem neke od predrasuda o psihoterapiji i dam neke korisne informacije i na taj način podržim ljude kojima je pomoć potrebna da je potraže. Nadam se da jednog dana dezinformacije, stid, strah i slično neće više biti prepreka onima kojima je psihoterapija potrebna. Psihoterapija je samo za ludake. Ja sam normalan. Ovo je verovatno najčešća zabluda o psihoterapiji. Naravno da ljudi sa mentalnim poremećajima se također podvrgavaju psihoterapijskom lečenju. Poznato je također da broj recidiva mentalnih poremećaja značajno smanjuje ako pored lečenja lekovima pacijent ide i na psihoterapiju. Ali ipak većina korisnika psihoterapije je klinički zdrava. Dakle, nema nikakvu psihijatrijsku dijagnozu i na psihoterapiju odlazi zbog nekakvih od životnih teškoća koje ima većina ljudi. Većina korisnika psihoterapije su, dakle, obični ljudi koji rješavaju neke uobičajene životne probleme, svakodnevne probleme, kao što su, recimo, prilagođavanje nekim životnim promjenama, doživljavanje tuge, besa, poboljšanje odnosa sa partnerom ili sa porodicom, sa drugim ljudima uopšte, rad na samopouzdanju, nezadovoljstvo svojim izgledom ili recimo poslom, napredovanje u karijeri i sl. Psihoterapijski rad je rad na ličnom rastu i razvoju. Dakle, nije nužno da čovjek ima dijagnozu da bi otišao na psihoterapiju. Ne morate da budete ludi da biste otišli na psihoterapiju. Baš naprotiv, psihoterapija je sama po sebi pokazatelj emocionalne zrelosti, znak da osoba može da prizna da joj je pomoć potrebna i da je voljna da radi na sebi. Psihoterapeut će samo da me sluša, klima glavom i uzme mi pare. Aktivno slušanje je samo mali deo psihoterapije, ali nije jedin. Pored toga, psihoterapeut vodi klijenta kroz psihoterapiju razgovorom, raznim tehnikama, zavisno od modaliteta. On pomaže da osvesti neke potisnute sadržaje kako bi postigli cilj psihoterapije koji su utvrdili još na prvoj seansi. Ciljevi psihoterapije mogu da budu različiti, kao što su otklanjanje simptoma ili neprilagođenog ponašanja, onda rad na raznim unutrašnjim ili spoljašnjim konfliktima ili rad na bračnoj ili porodičnoj disfunkcionalnosti i sl. Psihoterapeuti rade svoj posao pre svega zato što vole da pomažu ljudima, ali psihoterapija je posao kao svaki drugi i psihoterapeut mora da naplati svoje usluge. Meni je žao što kod nas troškove psihoterapije ne pokriva zdravstveno osiguranje. Znači, u nekim domovima zdravlja postoje psihoterapeuti, također postoje mnoga besplatna savjetovališta za mlade, ali u nekim zemljama može da se ode na psihoterapiju i kod bilo kog psihoterapeuta koji radi u privatnoj praksi i da vam sve to pokrije zdravstveno osiguranje. Voljela bih da tako jedno bude i kod nas, tako i na taj način psihoterapija bude dostupna svima. Ma šta će mi psihoterapije? Dovoljno je da popijem bromazepa. Ne postoji čarobna pilula. Kao što sam na početku rekla, broj recidiva je značajno smanjen ako pacijent pored terapije medikamentima odlazi na psihoterapiju. Međutim, ima onih koji koriste lekove ni ne pokušavajući da reše problem. Ja sam za to da se lekovi uzimaju jedino ako je psihijatar procenio da je to neophodno i da se uvek uz lekove pacijent ide i na psihoterapiju. Još bolje ako je moguće da se sve reši samo psihoterapijom bez uzimanja lekova.
Istraživanja su pokazala da psihoterapija menja fiziologiju mozga bez upotrebe lekova. Tako da ne sumnjajte u moć psihoterapije. Šta će ti psihoterapija? Hajde da se napijemo, prebolećeš to. Svakome je ponekad potrebno da kažemo da se izduva. I svakom se od nas verovatno nekad desilo da se napije sa društvom. Ali ako neko počne da to radi veoma učestvovano i na taj način želi da izbegne da misli o problemu, onda će sigurno sebi da napravi veliki problem, alkoholizam. Tako da ovo ni ne treba da bude opcija. Jedno je otići na piće sa društvom, a sasvim drugo psihoterapija. Sport je moja psihoterapija. Sport je naravno odličan za mentalno zdravlje. Sportska aktivnost podstiče oslobađanje endorfina, jednog od hormona sreće, koji je prirodni antidepresiv. Ali to ne rešava psihološke probleme. Situacija je drugačija ako se sport kombinuje sa psihoterapijom. Nema informaciju da neko to tako radi u našoj zemlji, ali u inostranstvu postoje psihoterapeuti koji zajedno sa svojim klijentom rade razne fizičke vežbe tokom kojih razrađuju određene emocije od besa, razočarenja i radosti itd. Psihoterapija će me učiniti srećnim. Niti hoće, niti je to cilj psihoterapije. Sreća je samo jedna od emocija koju osjećamo kada se ostvari neka naša želja. Ne bi bilo normalno da neprestano osjećamo sreću, a još manje bi bilo normalno da smo u nekim životnim situacijama srećni. Ja sam jak i nije mi potrebna psihoterapija. To je za slabiće. Mnogi ljudi zbog ovog uverenja ne idu na psihoterapiju. Ipak, kao što smo već rekli, psihoterapija je sama po sebi pokazatelj emocionalne zrelosti, znak da osoba može da prizna da je potrebna pomoć i da je voljna da radi na sebi. Tako da čitanje stručne literature o psihologiji i lečenje lekovima ne mogu zameniti psihoterapiju. Na psihoterapiju idu samo oni koji nemaju sa kim da pričaju o svojim problemima. Psihoterapeutski razgovor nije isto što i prijateljski razgovor. Psihoterapija ima za cilj određena pravila, početak i kraj. Naravno, podrška porodice i prijatelja u tome da neko ode na psihoterapiju i uopšte u životu veoma je značajna. To u psihoterapiji mnogo znači. Za razliku od prijatelja, psihoterapeut ima stručno i praktično znanje i iskustvo u radu sa ljudima koji imaju neke od psiholoških problema. Tako da razgovor vode na taj način da usmere klijenta da osvesti svoj problem i da ga reši. Uostalom, vaši prijatelji neće biti objektivni kada razgovaraju sa vama, što nije slučaj sa psihoterapeutom. Ne smijem da pričam sa psihoterapeutom o svojim problemima, jer će on to da ispriča nekom. Etički kodeks o psihoterapiji ne dozvoljava psihoterapeutima da pričaju o svojim klijentima. Klijent na psihoterapiji iznosi veoma delikatne podatke o sebi, o drugim njemu značajnim ljudima, tako da je normalno da očekuje od psihoterapeuta diskretnost. Neki psihoterapeuti su to recimo univerzitetski profesori, a i da nisu, ima onih koji vode blogove, pišu članke za časopise, gostuju u TV emisijama i sl. Međutim, kada govore o klijentima, svojim studentima ili publici, obavezno je da ne otkrivaju jedan od podataka koji bi mogao da oda identitet klijenta, nego samo ono što je značajno da objasne određeni problem ili način psihoterapijskog rada. Često pre nego što to učine, klijentu daju na uvid materijal, pa tek onda objave, to jest govore o njemu uz pristanak klijenta o kome se radi. Ne treba ja da se menjam, treba da se menja moj suprug, dete, kolega, majka, supruga. Svaka osoba sama odlučuje da li će se promeniti ili ne. Ovaj proces ne treba forsirati. Psihoterapeut ne može da natera čoveka da se promeni, on može samo da podstakne promene i bude podrška u tom procesu. Ne možete promeniti vašeg muža, kolegu, prijatelja, ali možete promeniti vaš odnos prema njemu, to jest njoj, kao i način na koji ćete doživljavati njihovo ponašanje prema vama. Kako da ne? Psihoterapeut će meni da kaže kako da živim, a ni sam nije sredio svoj život.
psihoterapeut je samo čovek koji proživljava ono što proživljavaju svi drugi ljudi. Psihoterapeuti takođe idu na psihoterapiju, tačnije na supervizije, posebno kada prolaze kroz neke lične životne krize. Više terapeuta je izjavilo da kada su se recimo razvodili, na psihoterapiju su im dolazili uglavnom klijenti koji se razvode. Tu psihoterapeuti moraju da budu vrlo oprezni i da ne bi projektovali nešto svoje na klijenta i preko njega rešavali svoje probleme. Baš u tim situacijama potraže pomoć svog supervizora. Uostalom, cilj terapije nije da klijent kaže koje su prave odluke, već da mu pomogne da stekne snagu i samostalnost u donošenju odluka. Psihoterapija traje predugo. Ako problem traje dugo, nemoguće je očekivati da ćete ga rešiti jednom seansu. U interesu klijenta je da poremećaj ili simptom trajno ukloni, a ne da simptom šeta tako što recimo to možda bude slučaj sa fobijama. Takođe, dužina trajanja psihoterapije zavisi od modaliteta. Psihoanaliza, na primjer, traje najduže, ali to sve ima svoje razlike. U okviru terapijskog ugovora klijent i psihoterapeut razgovaraju o vremenskom okviru psihoterapije i to urade na početku, na prvoj seansi. Psihoterapija je preskupa. Zavisi šta za vas znači skupo. Ako upodredite sa benefitima koje dobijate i ako postanete efikasniji u svakodnevnom životu, da li je onda psihoterapija skupa? Uostalom, kada samo uporedimo cenu manikira i psihoterapije, a uzmemo u obzir da za manikir nije neophodna nikakva škola, a sa druge strane za psihoterapiju osnovne studije, pa onda edukacija psihoterapije koja minimum traje 4 godine, onda razna druga stručna usavršavanja, onda literatura koja je jako skupa i tako dalje. I onda vidite da psihoterapeut treba godinama i godinama radi da bi samo bio na nuli, s obzirom na to šta je sve uložio u to da postane psihoterapeut. Uostalom, cene psihoterapije variraju u odnosu na status psihoterapeuta i pravac, u odnosu na modalitet i tako dalje. Psihoterapeut je isto što i psihijatar. Psihijatar je lekar koji je specijalizirao psihijatriju, a uz to može da bude psihoterapeut. Ako je završio psihoterapijsku edukaciju u trajanju od najmanje 4 godine. U serijama i filmovima često vidimo da psihoterapeuta nazivaju psihijatrom. Mislim da baš ovo pravi još veću zabunu u terminima. Psihoterapeut također može da bude psiholog, antropolog, lekar i tako dalje, pod uslovom da je završio psihoterapijsku edukaciju. Nažalost, u današnje vreme, pošto to nije regulisano zakonom, o psihoterapijsku edukaciju završavaju ljudi koji su završili neke druge fakultete, a ne humanističkog usmerenja. Također, razlika između psihijatra i psihoterapeuta koji nije psihijatar je u tome što psihijatar može da prepisuje lekove, a psihoterapeuta komu je osnovno obrazovanje, recimo psiholog ili antropolog, pedagog, onda ne može. Svi psihoterapeuti su isti. Ne. Kao prvo postoji nekoliko stotina modaliteta, a onda još mnogo više psihoterapeuta i svi su različiti. Koliko je istinita tvrdnja da su svi klijenti jedinstveni, toliko je tačno da su svi terapeuti jedinstveni. Svaki stručnjak u psihoterapiju unosi neka svoja znanja, iskustva i sl. To bi bilo to, naravno ima još puno predrasuda. Ovo su bile neke koje sam ja često slušala, a malo sam također i googlala i pretraživala šta su česte predrasude o psihoterapiji. Voljela bih da u okviru ovoga pokrenemo još neku diskusiju, pišite neke predrasude za koje ste vi čuli, recite ako se sa nečim ne slažete, dodajte nešto i slično. Pozdrav!